I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal pod imenom Gamers TV. Danas nastavljam igrati Dungeon Hunter 4 jer mi je Best Quest propalo, jer mi se deinstaliralo. A ne želim igrati iz početka. I sad ćemo nastaviti Dungeon Hunter 4. Nastavljamo igrati. Pokušavamo završiti igru. Okej. Sam ti daj. Smanjio sam da sam novi braću da mi ne svijetli tako. Slanje poruka. Došlo. I sad ćemo mi ovako lijepo da završimo. Koliko se ja sjećam, mi nismo ovdje stali. Kuda je to bitno? Evo toliko. Ja bi se toliko sa čovekom. Sad ćemo si kupiti... Mogu si kupiti oružje. Ljudi, vi vjerojatno znate koje ću ja oružje da kupim. To mi je prefancy. Ali neću to da kupim, to mi treba 100 ovih. A ja imam točno 100. Tako da ćemo kupiti to za 1000, da ću ovaj za 400. Ipak da budu malo jači, ali ipak... Tako, sad ćemo se šopat. Imamo lepe šop. Bye. No fear. Tako, dobro. Daj mi tako. Pa ja sad ne želim da imam. Tako, pusti. Pusti ti to, nemoj ti tu da se miješaš. Nemoj, molim te. Jer to onda neće dobro da prođe. Bajat ću si i to jer mi stoji uz moje odijelo. Šta imaš? Okej, neću. Šta je to? Šta su to neki prstenovi? Nešto lijevo, desno, napred, nazad, okolo. Ovaj je na popustu 50. Ti su najjeftiniji. Kupujem, baj. Šop, izlazi iz šopa, ja sam se našopirao. Sad idemo da tamo gdje treba da idemo jer moramo da pričamo s ovim Šangi Banginom. I sad si za Anish. Objective update. Koje fancy oružje! Ja nisam znao da ja imam tako fancy oružje, ljudi. Imam pre fancy oružja! Opa, ja bi trebao tamo da idem, jel' ba? Da. Lako ću ja tamo da idem kad ja ne mogu tamo da idem jer tamo nije sve zauzeto. I to je to. Šta hoćeš ti? Stiškam okej cijelo vrijeme. Da to kliknem. Gdje ja treba da idem? Do nje. Ide udarim. Ja mogu se tolkirat s njom. No. Ok. Back. Ok. Kakav internet? Pa šta će mi internet za ovu igricu? Video vlogin. Sad što sam išao pričat s njom, sad sam se zeznuo. Back. Mogu ja back? Quick play multiplayer, ima multiplayer. Tako da znate, ako instalirate ovu igricu možete... Da igrate to. U multiplayeru. Da, ja sam level 5. Oh yeah.
Ne želim se loginat. Sačekajte ljudi, samo malo. Ljudi, evo nas nazad. Ja sam riješio onaj problem. I sad znam da ne smijem da se kačim sa ženskom. Jer nećemo dobar da prođemo. Ja, ima protivnike. Opet moramo da ubijamo na sve strane. Ja bi trebao tamo da idem. Tu bi je trebao. Vidi ga što skačeš kod ninja kornjača. Ninja kornjača. Jao. Ja bi to nazvao vukovima. Ovo bi nazvao šišima. Ej, došli smo do odredišta. Do njega. Ja sam do njega trebao da dođem. I to vjerojatno samo kako bi pričao s njim. Mogu da se kladim. Nije mi to najjači napad. Ko je to rekao? Našao se nešto fancy. Nešto cool i fancy. Inventory. Ne karakter, nego inventory. To oružje, to je kapice. Potom mi najbolje stoji iz moje rukavičice. Zašto meni nitko nije rekao da ja imam tako fancy rukavice? Dobro, to tako treba da bude. Pa hajde, daj dalje. Dobro, imamo prste na ruci, to je najbitnije. Šta će nam maska? To nije baš ništa pretjerano. Ljudi, ja nisam mogla da snimam previše videa jer sam bio bolestan. Da, po ljeti bolestan. I nisam mogla da snimam. I sad... Evo, opet sam počela. I ovi mene ubijaju. A ja to nisam htio. Anja sama igra. A što ti ne igraš? Ne da ti ona? Ne, nego ona je htjela malo sama da igra pa. I evo nas nazad. I igramo dalje. I ovi nas opet ubijaju. Sad ne ubijamo mi njih, nego oni nas. Čekaj, da napravimo okupalište. Ajmo, dođite. Nećete da dođete. Pa nisam vam ja sad kriv za to. Niste htjeli da dođete i niste htjeli da ja vas onako ljepše ubijem. Speed breakers. Airbreaker. To. Idemo. Objective update. Mogu ja kroz to da prođem? Da, zašto tu kad mogu tu? Checkpoint, yes. Checkpoint. Uskličnik. Zabio sam ili se u facu. Haha, šta ti sad hoćeš? Da sam ti molim. Molim te, Bože, da te se molim, da se svi molimo. I tako. Dobro, to nije treba tako da se uči. Mislim, to je smiješno izgleda kad ja kažem, ali pošto vi baš to ne čujete tako kako treba, onda to tako ne treba da bude. Ja vas izdas. Molim te mi reci da ja to mogu da uništim. Vidi kao ovaj. Vi mene stvarno želite ubiti. What the heck? Level 6. A vidi, sad su se još počele spavnuti jer sam njeti napravio. Idemo, level 6. Trebam se upgradeat. Dobio sam novi skill. Yes!
Ili nisam? Jesam, evo ga. Postavimo ga tu. I damo add skill point. Dali smo mu jedan skill point i sad se vraćamo nazad. To je bio netkom, pa sad ćemo nastaviti. Evo ga, backpack. Da napravimo backpack. Tu, pa tu, bože koliko šetanja, gore nego kad smo imali one početne treninge. Bježi. Zapravo ne mogu da bežim kad će me da pratim. Zašto sam se vratio nazad, kako sam lepo da potegnem i tamo da ih ubijem, jer tamo nemaju spawn point. Ali ja sam dobio ček. Gađi. Vidiš što su se raširili. Netko vam vašu ja izgubim. Mrtvi ste, ja se nadam. Ej, rekao sam mrtvi ste. I tako, sad su oni mrtvi. I nešto sam napravio. I opet, sad smo ušli u neki podrum. Ja mislim da je podrum. I nadam se da je podrum. Jer ako nije podrum, bolje. Ti mene zezaš. Ti si mene cijelo vrijeme vodio da ja dođem negdje da bi došao do škrinje. Pa to sam mogo i vani. I sad da me ubije ovaj, jel da? To si izinatak htio, jel da? Ne izinatak, a ne. Ja ne želim da ti mene ubiješ. Ja želim da te bol. Ja sam dobio nešto. Inventory. I što sam dobio? Što sam dobio? To sam dobio. Selite mi. Sell item. Da mi nešto dobro. Kapicu. Ti si meni dao kapicu. Pa bravo. Za plus. Equip. Imam 20 itemi. Ja bi morao buy. Ja bi trebao u shopping. What? Pa šta nisam pokupio sve? What is this? Nisam ja možda... Dajte mi. What the hell is this? Možda treba nešto da srušim. Možda treba nešto tako, pa možda tako. Šta treba da radim sad? Ok, ja stvarno ne znam što treba da radim. Ne znam šta ovdje treba da radim. Pokušavam da uništim. Super. Idemo nazad, moramo u shop. Idemo u shopping. Čekaj, možda tu iznad. Marš. Živi. Ljudi, skužio sam što treba da radim, treba sam da ih ubijem. Ok, i sad smo zašli, sad mi se čeka ono hrpa čudovišta. Čudno. Nema nikoga. Pa da ubio sam ih prije nego što sam ušao. Ja sam killer. Serial killer. Šta serial killer? Killer. Aj buk. Nemojte me pratiti. Pare. Money has a funny. Money. Ne tu. Čao. Ne tu.
Ja opet kod tebe. Sear Broken. Baker. Ser Boker. Baker. Zaboravio sam kako se čovjek zove. Makni se! Slab si. Idemo. Serial killer. Vatak. Stvarno, misle si preživljavat. Pored mene si mislio preživljavati. Ti stvarno nisi normalan. Vidi što skaču ko ninja kornjače. Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles. Beš. Pratimo strelicu gore. Strelica nas vodi do pravih puteva koji ne postoje. Vidi ga. Vidi ih, malini. Ajde. Prvo njih mogu ubiti, ali mi se ne da. Jesi ti to mene mislio? Ti si to mene mislio? Wow, tu ne mogu. Kako oni mogu tamo? Nije prije. Ja ću tamo. Tamo uskličnik. Šta je uskličnikiću? Uskličnik. Šta hoće uskličnik? Ajde tamo, lijeva, desna. Gore, dole. Da se riješimo ovako. Ko profesionalizam. Ovako, prošlo se ko profesionalizam je. Ajma, gle sad ovo. Jes, level 7. Ajmo. Čao, idem po skill point. A da zaboravio sam, moram biti level 10. I 30 zlatnika da ti dam. Ne dam, šalim se. Na šta da damo skill point? Na ovo novo, skill point. Ja bi tamo negdje trebao, možda ovim tu putem, ne mogu ti. Kako ja tamo da dođem? Pomagajte ljudi! Ne mogu da mi pomogu. Možda moram da uskočim unutra. You have protect Bloom Sister. Jes, otvorio se prolaz. Možemo da idemo u tu stranu. Zašto si ti? Vidi ga. Koji profesionalizam. Mogu da vas ubijem i bez posebnih moći. Checkpoint! Zašto ne volim kad dobijem checkpoint? Zato jer ih ima puno. I zato jer će oni mene da ubiju. I zato jer ovo neće dobro da se završi. Da, neće dobro da se završi. Jes, neće se više stvarat. Ajmo. Jes, Harland. Čak se zove Harland. Jes. Da sam rekao da bez quest je propala igrica. Da, jer... mislim da je instalirala i opet nisam instalirala. Ja sam je opet instalirao. Solo. Nemam prijatelje. Idem u multiplayer. I... šta nisam ja malo prije smanjio? Dobro. Ili ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!